सो सोक्मी पास पे थौं जिनाबदी रिया बज्राचार्य वेको चाहिँ जी आर्ट रिया इन्स्टिट्युट मा ओनर ख थौं वेको नापे खन बला यागु जी सो जजलपा रिया जजलपा जो डगले नापाला भ्युअर्स लिसनर्स ते द रिया यु छौ इंट्रोडक्सन बिल जजलपा जी रिया बज्राचार्य आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट चाहिँ जी जयना चोनुदु जी चाहिँ आर्ट सेको चाहिँ यो कुदता मतलब हॉबी एज अ हॉबी चाहिँ जो मतलब लेन से एज एन आर्टिस्ट जो हॉबी है मतलब लेनी से आर्ट सम्बन्धी यहाँ तो ज्या सुरु हेर्नु गुली वर्ष त आर्ट सम्बन्धी ज्यानु चाहिँ जिगुपट्टि पहिला 2 क्लास लेनी से स्टार्टिङ का बेसिक ध्यामाल जसा चाहिँ जी 2 क्लास लेनी से एकदमै इन्ट्रेस्टेड जो सर इन्भल्भ जुइरनु हजुर अहिले स्कुलले चाहिँ इन्भल्भ ज्या चाहिँ जिगो आर्ट टिचर अजय देसार सर नाम चाहिँ एकदमै इन्स्पायर ज्या चाहिँ जी आर्ट सेक्टर है वयो अहिले जी 2 क्लास निस्या सर के सेका अहिले लिपअप चाहिँ छ ब्रेक जुला अहिले ब्रेक ढुङ्गा चाहिँ जी हान 2074 ले चाहिँ जी कन्टिन्यू हेर्नु आर्ट कार्ड चाहिँ अहिले जी आर्ट यु चाहिँ जी इन्स्ट्रक्टर जुइ त यो छु सर्टिफाइड जुइमा कि सर्टिफाइड जुइमा ओके भटिरहेको जी चाहिँ यङ पिकासोले चाहिँ आर्ट युपट्टि थो बेसिक नि चाहिँ दोके इन्टरमिडिएट तक चाहिँ एडभान्स कोर्स दोगों काया अहिले लिपा चाहिँ जी ललित कलाले चाहिँ जिउपट्टि ब्याचलर्स इन फाइन आर्ट्स ग्रेजुएसन चाहिँ अन्यानो आर्ट रिया ट्याबले मलाई छुछु सिनि जु थन जिवा जस्तै त क्यानभास जुल मलाई आर्ट रियाले चाहिँ जिउपट्टि मिनी क्यानभास निसेका जिउपट्टि दोको ओइल पेन्टिङ एक्रिलिक पेन्टिङ जुल वाटर कलर अहिले पोस्टर पेन्टिङ स्केच पेन्सिल आर्ट पनि दोको प्लस चाहिँ चिसो आज चाहिँ फेस पेन्टिङ न चाहिँ सेना जुनु फेस पेन्टिङ प्लस वो डट मण्डला आर्ट पिपी अहिले वाल पेन्टिङ पि प्राय चाहिँ थन स्टुडेन्ट पि गुली उमेर पि इन्डु थन चाहिँ मेन आर्ट क्लास ढासाटे मस्त अब मस्त 5 इयर्स अबोभ 5 इयर्स अबोभ पि मस्त चाहिँ एभरेज हामीले 1-2 क्लास पि इसे जिउपट्टि 10 क्लास भित्र चाहिँ 7 क्लास अफ है अहिले मेबी तर्क पि हामीले चाहिँ एसई बिपी हो 12 क्लास झुटो यलो ढासाको छेकापट्टि आर्टिस्ट पिडु थाजुल मला रियायु छको ब्याकग्राउन्ड छको एक खना बलाइहरुले ब्याकग्राउन्ड छु दुची पुर्खौली छु आर्टिस्ट पनि खकी हजुर ड्याडी चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट जिउ चाहिँ पहिला बाजानी चाहिँ जिउ वयुपट्टि ह्यान्डिक्राफ्ट जायो जिज्यान सायद जिताउन आर्ट नए सालाको जिउ अलि वो जुन अंकल ड्याडी जुन ना गाइदिला वेको पनि ज्यान इन्भल्भ जसनो दुकी जी चाहिँ ड्याडी ज्यान याना पहिला जी एसी ढुङ्गा चाहिँ जी फर्स्ट यानो धाइए ड्याडी छे चिउपट्टि स्टोन कार्विङ चाहिँ या उजुल अहिले स्टोन कार्विङ या ढुङ्गा चाहिँ जी उखे ड्याडी ना पय सेका चाहिँ उखे ड्ययु खुवाछौ अहिले तक न याना वो फुको यासे होला हजुर अहिले उके कन्टिन्युटी मोबिसे ठुके गयो चाहिँ कारण चाहिँ छु मेन कारण हामीलाई चाहिँ जितवा वो चाहिँ एज एन प्रोफेसन हामीले ज्याजगा जुल अहिले द पहिला चाहिँ मोडु चाहिँ एकदमै आर्ट का अहिले आर्ट चाहिँ जे मोटो त गुलेन कन्टिन्यू चाहिँ मयानो ख तर बिचबिचे गुलेले चाहिँ यहाँ जनाका अहिले लिपा चाहिँ गर्छु दाइसिन ह्यान्डिक्राफ्ट ज्यान अपासको जिउ वाजन यसले चाहिँ पछा डाउन जुथे जुना चाहिँ जित चाहिँ छ्या हान जिको हबी त कन्टिन्यू यानी ताहे चाहिँ जित लागे जुलले अझ चाहिँ जियान सरके चाहिँ एडभान्स कोर्स चाहिँ वो आर्टिपट्टि काम न लिपा ललित कला जोइन याना चाहिँ अहिले उखे त कन्टिन्यू बिया चाहिँ जुवा थयो हबी नला उनीमा मलाई तर थयो पुलाउ छौ पुर्खौली छौ ज्यान वो चाहिँ टोटिचेन मोजु होला अच्छा चाहिँ कर्पी छ जिउ ज्या सेना मलाई लिपा हान वो ज्या जिस सिन्यु जुवा वे होला छ हजुर प्राय तो कोर्स गे बेसिक निसी एडभान्स त वनले गोइङ कोर्स त छ बेसिकली चाहिँ आज चाहिँ त फर्स्ट पेन्सिल युपट्टि इंट्रोडक्शन निसे क्या पेंसिल आर्ट स्केच भी सेनियर्स ल अहिले लिपा चाहिँ एडभान्स चाहिँ त कलर युपट्टि इंट्रोडक्शन चाहिँ अहिले कलर आउन इबे बाला ल्या चाहिँ चिसा चाहिँ इम्तन क्यानभास आर्ट चाहिँ नानी
क्यानभास अहिले पोर्ट्रेट गुपिन्ता चाहिँ पोर्ट्रेट जगै सेक्यु इच्छा दुपिन्ता चाहिँ सेक्सन न छुटेन चाहिँ सेना बिहा रिया त चाहिँ फर्स्ट डे थो जुन आर्ट फिल्ड हो एकदम अट्र्याक्ट एकदम आकर्षित आउ चाहिँ खास छुके भयो आर्ट फिल्ड आर्ट फिल्डलाई जी आ चाहिँ एट्र्याक्ट या वही जी चाहिँ वही पहिला मचबले जस्तै रिया त एकदम कलर एकदम यो मलाई रिया चाहिँ त्यो आर्ट रिया क्यानभास यो थ्रु मेसेज बियो कि छेसोनाए मेन गर्ल्सपट्टि मिसापिनी टपिक थाहा चाहिँ अफवाइना चाहिँ मिसापिनी त पिनुना जाए कि बिमखु छौन दुनी गुली उली पिने अहिले वो मिसापिनसँग चाहिँ थो आर्ट सेकाए छेसोनाए अर्निङ या फुस्ता छापिनु हुने त हेन जिता छ दिमागे बोला अब छौन कन्सेप्ट दु अहिले मेन चाहिँ बोइज न गर्ल्स न इन्क्लुडेड तर अफवा चाहिँ मिसापिनसँग चाहिँ छेसोनाए या दशा झन् आनन्द जुइने लागे चाहिँ जिता चाहिँ थए छौ सेका मेपिन त सो इन्स्पायर याला दया सो सोच हो का मेन सोच चाहिँ हो जुल मेन सोच छाडा चाहिँ जुन थो रियायुला सो हबी न जुल मेन दाइ जिम मचबले पहिला गेजुइरा चाहिँ छेन हे थै त छु हबी टु उके फ्यामिली त्यसमा याकी म पनि म याकीले मस्त भटिजा रङ पाथे हो मलाई भति योको धुनी दुर्वेशने लगेजु मलाई थयो हबी दाइला छौ यामा मलाई नति यहाँ धाटेन थयो हबी लगेजु लाउ के बाबा नाना उनी जुल मलाई तर थयो हबी या मखन ल्याउ मनु त छुया जुइ फ्रस्ट्रेसन अथे जुइ जुल जिउ कुन रियायु न तो फेसबुक भिडियो चाहिँ सुइसन होले मस्ती लागि न भटिले भिडियो देख्छु दु मलाई ठौको ने बि यंगस्टर तेन भटि चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नुलाई चाहिँ जिउ खना छ यहाँ थयो क्यानभास यो थ्रु ठौको नि नु मस्ते त अथवा नु जेनेरेसन ते त फु मेसेज भ्यू आउन छु यान्स नुला क्यानभास थ्रु न क्यानभास जुइमा अथवा थयो जायु थ्रु जायु थ्रु न चाहिँ जित चाहिँ छु या मासो ताइसिने मोनोटेसमा चाहिँ आर्टे स्कोप मह ताहे ढामा चाहिँ मोनोटेसमा आर्टे चाहिँ आवश्यकता छु टाइप अहिले खलाइ प्यारेन्ट्स तेसन न गुबिसा चाहिँ एक खलाइगा तर जी चाहिँ छु इन्फर्म या मासो ताइसिन आर्टे स्कोप मरु महो चिज मखना जाउँछ हो चाहिँ जी जिता चाहिँ लोकेना बिजे मासोका मोनोटे त चिसो ठिकै माला ल ठिकै चाहिँ यहाँ धाबले द छु चिज छु लगे जल दासी पहिला जिमो जेनेरेसन ले मला आरिया पिला भटी यङ जेनेरेसन जुल जिमो जेनेरेसन त जे दासी जिमसो न्याउन नियन मासा फस्या चुइ पिंगे मला थयो गार्जियन्स पिन नापन निना अलि वेक पिन्छ ताउ हिसाबमा उनी जुल मला त ठंगले चाहिँ त टेक्नोलोजी हैन झन् फुलाउ जेनेरेसन नु जेनेरेसन त ठिकै मत छ कुनैला नु जेनेरेसन पनि होला झन् नु टेक्नोलोजी होला के ठ्याक्क उल्टा जो हुन्छ पहिला चाहिँ झिस्या तर्क पिन त नियन माउ जमाना ठौकुले चाहिँ थस्या कोही पिन नियन माउ जमाना जी ल हजुर यहाँ नक्तिने ढाडे ठौकुले एकदम स्कोप दु एकदम स्कोप झिसो ठु तर फुलाउ जेनेरेसन त धाइले वेक अप छ मठो बच्चा मठो एक सोचेन छुइले गेना ठुकुसा आउफुटे जौ वेक जिता चाहिँ छुलाई जुदाइसिन पुला जेनेरेसन पिन्ता चाहिँ जिसा वर्ड सँग म के एक्सन चाहिँ yana केन माहे जंगा हजुर वर्ड चाहिँ ताया म जि ठोया ने ताइले चाहिँ वो पट्या मै थे जो अले तर या मडासी म थौसा याना केन ला जगे बच्चा ए ठोला यही खनिगा ताहे विश्वास चाहिँ लगे जि ताले पट्या याना केन एक्सन चाहिँ बरो बुझे कि फैने जंगा पहिले पिन्ता चाहिँ जी त एक्सपिरियन्स पाछ उखेन थायो जी चाहिँ एक्सपिरियन्स हजुर थोया रे दाले थोयाले म तहेला लागे जन फुनी अरे याना केन ल्याला हो ठोमन न याद खनिगा तहे वो छौ जुनी अले यही रैली पान से विश्वास लगे जी अनि छौ इन्सिडेन्ट छौ सेरियामा जी त पहिला त्यहाँ खसला छे फ्यामिली न म आर्टे स्कोप दैला मलाई त डाउट चाहिँ लागे जो खगा आर्टे बना छ्याउ तहे जो चाहिँ ख अर्निङ मेन जिउडाउ न्याउ ज्या हा यामा अर्निङ ख अहिले पहिला आर्ट सिकाउनले चाहिँ छे अझै न छ्याउ आर्टे न टाइममा चाहिँ तागा पहिला अहिले जिता चाहिँ थै त मसिगा छ्याउ तहे तर जी चाहिँ होप चाहिँ मटो तागा गुब्ले न जी न्याउसा छौ या चाहिँ या आ चाहिँ मसिउनी तहे वो दिमागे चाहिँ काया चाहिँ याना छ न कन्टिन्युटी बिहान लिपा चाहिँ चुल दाइसिना छम्नी मेसा आर्ट याना हाल मलाई ए थन न आर्ट यहाँ मियाना जी अर्निङ चाहिँ यहाँ फुखनीगा तहे छौ स्कोप खना होला होप खना होला अहिले लिपा वो या लिसी चाहिँ
आर्ट थाले आर्ट जगे मक्की न्याउन का आर्ट सम्बन्धी न्याउन जिसा सेलेना जुल्ला कि त सेना बिया जुल्ला एना चाहिँ अर्निङ चाहिँ या फै थाया चाहिँ जिता चाहिँ आइडिया होला आ गुली फैमिली सपोर्ट गुली आला फुल सपोर्ट आ प्रूव है लो रिया आला फुल सपोर्टेड दु जिता ले मेबी मन त्यसमा गुपिन्छ थय अबिए टोटा मेउ जायना छ नि अले ज्या चाहिँ यहाँ न तर मन मारे ना जायना छ थे इनसँग कना जने जो बोली पासपिन दो पासपिन चाहिँ यहाँ ठोया मासो भ तर मैना का त्या एना टोटा सपिन त चाहिँ अर्निङ जुया चाहिँ तर मने मरेको जायना छ थे चाहिँ लागे छु जिता एना चाहिँ यहाँ ममरु बर भचा अर्निङ वसा थयपटी मौडुपटी जाया मा थे चाहिँ सोका सैटिस्फाई चाहिँ जिमा वर्क यहाँ ताथे थोचिन थोले नु पुस्ताय सोच खछ पहिले जिमो जुसा जिमसा न्याउन थस्या ट्रेपिङ नियन चुनु भानी वेको बिस मजु ढासाक जुन यहाँ ठमेसा यहाँ किन्यो ढाल्ने वो चाहिँ वही म भनि छु तर ठौकने चाहिँ नु सोच एकदम बाला मला आउकेन ठौकनेला झन् बिचमा पेसा मिसापि झन् न्याउनी गइ छु रिया जुन नक्तिनी छौ खलाग्ने फर्स्ट याना केन माल मला ताया छ म ओला छौ डेड हो अलि वो मेउ छौ चाहिँ अब पुलाउ जेनेरेसन सोच गेज भइरा चाहिँ वेकअप इन चाहिँ थौकनी तो नु टेक्नोलोजी इंटरनेट बारे छु सिम हो वेकअप इन जुन एक्सपीरियंस हुने वो एक्सपीरियंस चाहिँ वेकअप इन कि सुयु खना अथवा कि थसा ट्रेपिङ के नेना जजु जे वे थौकनी नु पुस्तानो छुठी के माल लाजे नकिन कि रिया धाटे कि याना केन माल कि चाहिँ भटी वेकअप थसा ट्रेपिङ थयो फ्यामिली बानीला छिससी वेकअप इन बानी बुझे जया वेकअप इन त सम्झेना मन पर्छ अझ प्लस पोइन्ट जिउ जी सम्झे चाहिँ या फेक पावर चाहिँ थकेन देमा वो चाहिँ देमा नक्दिन एरिया थे फुको आटे लके जुइम हो गुगु बिसला ट्राई एन्ड ट्राई आन इनकमै आफै हो ए ज्वाउन लाउला झन् फ्यामिली न प्रेसर बोला झन् फ्रस्ट्रेट ज्वाउन जुल मला उके सकेसम्म थय फ्यामिली त ठिका थे न जुला हमेशा भटिज हमेशा सम्झा फटला हो यो जुल फ्यामिली सपोर्ट बोला झन् मे सुङमाल नि मलाई जस्तै रिया त आ फुल पहिला वा आसुले आई थे सपोर्ट पहिले आसला झने न्याउनी मन त अफ यु जी पहिला चाहिँ सपोर्ट चाहिँ दु सपोर्ट मरु चाहिँ म हो डाउट चाहिँ के डुगा बच्चा वो याना मेउ न अल्टरनेट छ तेमालीला त्यहाँ छ डाउट चाहिँ डुगा अहिले आज वो डाउट चाहिँ क्लियर चाहिँ म हो थो आर्ट छ जगे दसाङगा त्यही चाहिँ वो कन्फिडेन्स चाहिँ होला जुवाटो आर्ट फिल्ड युला जुल मला जस्तै रिया यो ड्याडी हुना छ खलान दिला वो यो छौ पहिले ह्यान्डीक्राफ्ट जुल अनि वो सम्बन्धिन नक्ति नि त्यहाँ ढाटे ठोला नु टेक्नोलोजी वाला अब वो जाइदैन त्यसो नु तरिका इनको सब बालाई थे छु कि अथवा वो टाइम बोल थे छु कि जिता चाहिँ ए तो टेक्नोलोजी त चाहिँ त्यसमा गुली फुली युज या सेकीमा वो चाहिँ लाग्यो जो आ जस्तै दोके मन देके मोबाइल दु फेसबुक दु एप दु दोको दु मलाई मनाउँदा चाहिँ वहाँ मेरो पोस्ट एना जगे मन टाइम वेस्ट एना सट्टा चाहिँ पर थय ज्या केना ए आसा चाहिँ थन्चोपी मन त नल फेमस दिफु नि त्यही लाग्यो जो गाजी त चाहिँ अलि मेउ छौ चाहिँ गेजो ढासे जुलिना पिनी चोपी मनो त दुनी मला 76 जिल्ला पनि फुकोन थनु होला मला थनु गया चाहिँ वेकअप विषय चाहिँ जिउ ज्यासेना वेकअप विषय एडभर्टाइजमेन्ट नकिन यहाँ ढाटे पोस्ट याना एकदम फेमस जुल देव कमेटा तर जी चाहिँ नेवा कम्युनिटी गे भटी चाहिँ कन्जर्भेटिभ सोच धाकि छुट्या हो मला थयु ज्या चाहिँ किनले मेबिसँग लाकैला रा अनि सो दर छ के बारे वो छौ चाहिँ जिसँग कम्युनिटीले न खना छन् अनि आज जस्तै जी वयु जाइना मेबिन सन वय या छ जित गएगा मतलब तोले जमिन चाहिँ जित गएगा वना जिउ सोवेला त्यहाँ अयु छौ चाहिँ आत्तकै दनिका डर चाहिँ वो चाहिँ जिउ पनि जिंगुली फ्यामिली मेम्बर पिंके न खका छ चाहिँ वो छौ सोच चाहिँ हटेना बिउ जसा शेयरिङ याना म अझ बढी जिउपट्टि थे चौजिता सबैले तर वो शेयरिङ भावना मरुनिका भावना मन त ल जिज्ञासा छु ल लेकिन चाहिँ आउ या ल जाम मरु थे छ न तर ठाउँ पनि झिसो ठु हिसाबमा चाहिँ झिसो गुली थयो थैट 100 पटी गुली झिसो छैन उले बढे जाउनी भने ल बढे जाउनी हो अनएजुकेटेड थाउला गरे थावा मनु ते गुबी एजुकेसन दुसाए थमेसा इना छ ज्यामिसँग खुया काइला त्यहाँ वो छौ डर चाहिँ डुगा वो छौ डर चाहिँ पच्चा हटेया चाहिँ थाको इम्पोसिबल चाहिँ मखु तर पट्टी छ टाइम चाहिँ लाग्यो जी तर ओला जस्तै जी अथवा रिया थेनिया पनि नु पुस्ता ठिकीमा गयो गयो छ
चाहे चाहिँ आज इन्टरनेट यहाँलाई झिया पुरा नेपाली ग्लोबल सिटिजन जिन ल जिउ मेन यसले झिठो आर्टिस्ट तला जे नाचर हाइले छेखापट्टि दु हैन गुली आर्टलाई जिए मस्यु आज सियु लोयु मला लुङ ओयुला सिल अब वो बाइ गुली आर्ट दुजो जि तक मस्यु अयो आर्ट मनु त्यसमा छेजको जिउ टैटे हो सता मला बरु वेको बिसमा पुरा नतिन धाटे इन्टरनेट थ्रु पुरा फिजन मिला होला उके ठुला मेबी द सेनाए इन्कम न जेनेरेट जुइ जुइ वो चाहिँ पुरानो जेनेरेसन पिन्सन छ ठुका बुसा चाहिँ झुठे जोगा वो ज्यादा यो पटे थयो छ युनिकनेस चाहिँ देमा युनिकनेस दटले चाहिँ मेमीसँग कपिया भाहा कपिया फैमको अयो चाहिँ जुइ चाहिँ जिता सोला जस्तै जिता चाहिँ छ एक्जाम्पल बिमा छ जिता चाहिँ जो ड्याडी चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट पसलु अन कल्खी अनि चाहिँ जिउपट्टि गरे तैसिन चिसा र सामान पे चाहिँ याना अहिले उखे त डेकोरेट याना चाहिँ मिउ जस्तै कि उखे त स्टोन कार्विङ याना तयार अहिले उखे त छुगेना बालगी जिल्ला जस्तै कि सिम्पल छिउ चाहिँ गुलपाए भएका मलाई सिम्पल रला दोक्सा सेमै देखियो ख त मेपी मन्टेसँग चाहिँ गएर र न्याय रमी तर झिरा चाहिँ र न्याना चाहिँ उखे त गर्न डेकोरेट याउ गर्न एट्र्याक्टिभ याउ वो चाहिँ फिनिशिङ याना थियो नि अलि चाहिँ पसले टेके जल्ला अलि मन्टेसँग चाहिँ वो सोइबले चाहिँ मन्टेसँग गुलिसा चाहिँ कपी न या खोजे या अलि कपी या खोजे पिनसँग चाहिँ या जी मस्यु मलाई गुपिसँग कपी या जी तर अरे कपी चाहिँ सेम डिटो या ना वही सेम प्राइस चाहिँ बिफ म खोजी सायद थ युनिकनेस छ उदरलाई चाहिँ हमेशा धाउपट्टि प्राइस से ल्याफै नि हो छौ चाहिँ मन्टे त दोक्सा थयो सामान त चाहिँ छौ आफ्नो आफ्नै युनिकनेस बिया सेल्या खोजे आसा चाहिँ जुठे होला ठाउँ पनि धमाधममा जो बिजनेस न स्लो ज्याउ न मलाई झिसँग एक झिसँग स्टडी एन्ड बेला अब वो ढाइ झिसँग चाहिँ थयो ज्या मेबी त मस्यो न मलाई एटलिस्ट झिनेवाटेसँग मस्यो ल अलि सम्बन्धित मनु न सुमो मनु न जग्गा सल बिस्तारै बिस्तारै वो मेबीसँग मस्यो बेला तनाउ हुन्छ पहिला रहे जो आइक्यू यो जमाना जिपी बोन बेले सुयो आइक्यू बाला वो ध्यान लाग्यो जुल ठङ्गुनीलाई एआई यो जमाना मतलब फुको जो टेक्नोलोजी थ्रु इन्कम निसे फुको उके थ्रु जो जुल हैन आ झिसेन छौ ठौ नि जेनेरेसन ढुके आ ठौ जेनेरेसन झिस जिउ कला जिउ धर्म संस्कृति फुको झिस तो मिडिया हेम अफ्टर लाउला लिपा लिपाला वो मेबिनसँगले झिमो ख झिमसँग यान हो मलाई ओछो प्रुफ मर्यो जुल छ न जस्तै नाचा ढाउ ह्यान्डिक्राफ्ट न अब बाइ चान्स मेबी सुनाना सिका खाया वो सेना वो मीडिया टन लाउला इमो जुजुल्ली अतो झिसँग यो कपिराइट काया जिल्ला एना उन दुसला छन् बाला नि अर्ना उन दुसला बाला तर वे मनते थान्छ पनि कन्जर्भेटिभ माइन्ड त चाहिँ गर्न ठिक्यो त्यहाँ थयो मनु त चाहिँ ट्रस्ट आइ मखो तर मेबी मनते त ट्रस्ट आइ पनि छौ चाहिँ बानी दुर्खे जोखा जित चाहिँ अनि मेबीसँग चाहिँ सेक्यु धाल्ने चाहिँ ओके तर थयो मनते त सेगा बिउ धाल्ने चाहिँ ज्ञान छ नि ज्ञान पिन जोबी मनतेसँग याकन याकन सेका चाहिँ छिउ ज्या चाहिँ कपिना काउठे चाहिँ लाग्यो जुवा छ हानो रिएको आर्टिस्ट को ढाउने होला ठौको नि त क्यानभासला मिनी क्यानभास धानु हो हजुर मिनी क्यानभास चाहिँ यहाँ छिउ चाहिँ 4x4 साइज निसे क्या 3x3 अरे इंच वो साइज निसे दु साइज चाहिँ वया जाउँदु मिनी क्यानभास चाहिँ अनि आ जी सोक्मी पास पिन त यति रिया चाहिँ आ जुन आर्ट फिल्ड हुने रिया यहाँ छ नो हजुर वो जायाना न मचा थयो डे टु डे लाइफ चल्या जुडा हुन्छ टाइपला एकदम टाइपले चाहिँ जिसँग कन्टिन्युटी बिहाउनमा यहाँ उयो ज्यादा चाहिँ जिसँग कन्टिन्युटी बिहाउनमा हे चाहिँ लाग्यो नकटिन त मिनी क्यानभासै ताका थान्सबिनसँग चाहिँ सपोज इन्भेस्ट लैयामा इन्भेस्ट याना चाहिँ हो मिनी क्यानभास त है जिसँग डिफ्रेन्ट पिक्चर पिज देखा जगे म्युसाए हो मनुमा चाहिँ मजा अर्निङ है तर जस्तै म 10-20 वटा देखा न मी मफ्त हाल्ने चाहिँ हार माने ज्याउने ओछो बानी चाहिँ दुथिया जग्गा छन् छिउनेमा टेके चाहिँ 10-20 वटा मी मफ्सा कन्टिन्यू इनाउले चाहिँ छुस्यु बिस्तारै बिस्तारै सेल ज्याउन पेशेन्स चाहिँ देखिमा पेशेन्स चाहिँ पहिले चाहिँ रिटर्न खोज्या मजिला या साथै रिटर्न माथे चाहिँ लागेछ वो चाहिँ अलमोस्ट यो कुके चाहिँ मन दे एक्सपिरियन्स याना का मस्ते के न तन मस्त स्याउ भइमा लाले
जुगु मचा चाहिँ थो 1 महिना पर्फेक्ट जिमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो कुपिन्छ दाजु अहिले जिता चाहिँ अब इम्पोसिबल ख मलाई म जुई म एक्सप्लेन आजन मा छुइगा ब्याजन मा पटी पटी ना बिस्तारै बिस्तारै सेका अहिले म सेका वनी मौनी चाहिँ उके पर परे तर अभ्यासको प्रेसर न बिमजु थे चाहिँ चंगा 1 महिना पर्फेक्ट जिमा थरियामा मन अयु पेशेन्स चाहिँ म थे जमा छिके चाहिँ अझै पछि पेशेन्स चाहिँ दोक्सान देखा जायाउपट्टि चाहिँ पछि पेशेन्टली म ठुके चाहिँ वही त्यहाँ अब पट्टि चाहिँ पेशेन्स चाहिँ देखा भने माथि चाहिँ चंगा अरे हम खनिन बेला जी स्टूडेंट ते नाप गार्जियन बिना नापन खना बला हैन वेको बिन्दन सो काउन्सिलिङ बिमा थे जोगाला काउन्सिलिङ छौ चाहिँ बिमा थे तर वो चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ प्यारेन्ट्स भई अलि उडुङा चाहिँ जिउ डिस्कस जी बच्चा जी चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ हैन अलि अनि म ठुइ चाहिँ म भएन बच्चा ठुइगा चाहिँ बिमा हो बच्चा ठुइगा बेला चाहिँ ए रे म चाहिँ जुगा प्राय मनु त्यो ग्रेजुएट चाहिँ वेक अप कि अनि छु आइडिया डेमो छ फलानु ठोनो पेन्टिङ छौ न त पेन्टिङ सेन्टर छ यो ल मलाई यहाँ जुन वेक अब खला बलायना छ काउन्सिलिङ हैनी वे बेच ए थेनो जुइला रा दिपास को सी भन्ने छ ओके वे स्टुडेन्ट बिना अब चाहिँ म के गार्जियन बिना फलाना वेक अप दिको ट्रिक बिल्ला ल वेक अप इन क्लियर जुला मक्सद वेक अप चाहिँ झिन पहिला वे भन्ने मतलब कम्प्यारिजन जुइछ कम्प्यारिजन चाहिँ एकदम नकिन यहाँ धाते म 1 महिना थे सेकल ठोनला झन् याक्न सेकमा लागेन छो प्रेसर जुल होला झन् म मचाला झन् उइट प्रेसर जुल प्रेसर चाहिँ जी वो प्यारेन्ट्स मिसमा चाहिँ वो ठिका बिमा के दोके मस्त सेम म पुरा चाहिँ ठिका बिमागा गुपी चाहिँ एकदम याक्न क्याच चाहिँ पेजी गुपी चाहिँ एकदम 1 इयर जुइङे यसमा पच्छ बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ इपि न दु मस्त चाहिँ जस्तो 1 इयर न क्याच हामी मफुपि मस्त त वेको पिनि प्यारेन्ट्स ते त यहाँ या धाइदै कि मक्स वेको पिन त छिस मको वेको चाहिँ ठो आर्टे उली आर्टे लागि मको बरु वेको न अब खला बला नले वेको बरु स्पोर्ट्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट देफे हो मलाई वो चाहिँ मस्त नापमा चाहिँ खलाने इन आर्टे इन्ट्रेस्ट चाहिँ मरेको ब्याजो खस चाहिँ उता उसकै इन्ट्रेस्ट दु ओके चाहिँ छोसा बेटर त्यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट्स नापमा कन्सल्टेन्ट वो चाहिँ ढ्या मारला प्राय हानो इन्स्टिट्युट गेजिरा चाहिँ यहाँ थयो छौ इन्कम मोइचौ ख मोना टाइम हो मलाई थयो हिसाब लास्ट थयो प्रोडक्ट बामनाट लाग्यो लिपाला थयो गुडविल न उल बालै मको इंटरेस्टेड रियली इंटरेस्टेड खो कि मको मचतानी ना जगे कंटिन्यू yana हुन्यो बाबालाई पनि अथवा एकदम ट्यालेन्टेड पनि मस्त नापछि लिपाटकै टमे चुना भने बढी जुन अटे सु जान्छ नरु कि मस्ते त चाहिँ आर्ट कम्पिटिसन नै हिँड्यो सो चाहिँ एकदम सोइबले फिल्टर याना चाहिँ मस्ते त आर्ट कम्पिटिसन नै का भ्यू चाहिँ छौ याना नै उखे चाहिँ त छौ प्लेटफर्म चाहिँ द युज ल अहिले इम्तन छौ जीलाई याना खनि त्यहाँ छ हौसला न दयाउनीला त्यहाँ चाहिँ जी वो आर्ट कम्पिटिसन पनि गर्न जुसा चाहिँ या त थपिन्छ आर्ट कम्पिटिसन अर्गनाइज याना चाहिँ इम्त पार्टिसिपेट या के चाहिँ याना छना यहाँ यङ पिकासो वे जी ट्रेनिङ काइपट्टि अनि इन्स्टिट्युट चाहिँ जी कोलाबोरेसन याना चाहिँ याना छना रियल थो एक्सपीरियंस सेरा बेचे नाटकको भुलिवटा एक्जिबिसन मैले पार्टिसिपेट जी चाहिँ फर्स्ट जीको एक्जिबिसन त मलाई चाहिँ 2018 ने वो चाहिँ जीको सोलो एक्जिबिसन यानु प्याटर्न म्युजियममै वो ढुङ्गायुपट्टि चाहिँ जो ग्रुप एक्जिबिसन चाहिँ प्याटर्न म्युजियममै याना अहिले नेपाल आर्ट काउन्सिलले चाहिँ जी 3 चोटि चाहिँ ग्रुप एक्जिबिसन नै याना हजुर अहिले रिसेन्टली चाहिँ ठो अख्न तिनी जो चाहिँ छ इन्टरनेसनल वो चाहिँ भर्खर 3rd इन्टरनेसनल एक्जिबिसन जो ल ओखेन जी चाहिँ पार्टिसिपेट याना अहिले रेस्पोन्स गुली बाना रेस्पोन्स त हामीले चाहिँ जिता चाहिँ पिन्चोपी उले थो रिसेन्टली चाहिँ 10 वटा देशमा चाहिँ मनु त वया इमोपट्टि पेन्टिङ न छन प्याटर्न म्युजियम मेरो चाहिँ डिस्प्ले या ल ले छु न त्यो दत अहिले अन चाहिँ जिता मेन चाहिँ त्यहाँ दास छु लागि जुताइसिन आछि विदेशी वना इमो पेन्टिङ स्वे चान्स पाए घुमिसा जिमो हो इमो ए थानो पेन्टिङ हबले चाहिँ जितला छोड्न यापन अहिले मेरो चाहिँ इमो पेन्टिङ गेना यायो इमसँग पेन्टिङ यायो स्टाइल प्लस इमोपट्टि एक्सपिरियन्स निन्दा त प्लस चाहिँ नयाँ चिज पनि सिकिदोले चाहिँ एकदमै
सरप्राइज न जिफु गुबी चाहिँ एथिन छ थेना न यही भनेगा इनके थे आइडिया चाहिँ झिके मरु थे फिल चाहिँ जुबा जित चाहिँ नुनु खसिल नुनु चाहिँ एकदमै खसिल इनसँग तर एमुलाई चाहिँ झिउ खनु बुझ्यो बिलका झिउ चाहिँ पुरानो स्टाइलमा वया छ जिफु इमजन नयाँ स्टाइलमा वया छ जिफु मिक्स जुबले चाहिँ अब चाहिँ छ बाडे जुल्नी छ थरे दोको नाम जुसा चाहिँ एकदम बाला न हुन्थे फिल न जुलका जित चाहिँ अहिले इमुपट्टि नयाँ नयाँ कम्पनी सिकेकी दुबले चाहिँ झितलाई ओहो गुलीमा चाहिँ प्र्याक्टिस या मगाउँथे झिउपट्टि एकदम होमवर्क मगाउँथे चाहिँ फिल चाहिँ जो होइन तिनी यहाँ ढाउ चाहिँ वो खं गेजु खनिरहेको चाहिँ रिया नतिनी उखे चुङ छो आर्ट छो ल मतलब वो आर्ट छोले चाहिँ अब वो चाहिँ इमो कल्चर ना प डिराइभ जुबडी आर्ट जुइ छु मतलब झिउ न थयो तरिका आर्ट जुइ तर वो झिउ वो भटी चाहिँ लिउँ लाउ मके वो इमो वो झिउ खासको डिफरेन्ट जु छ डिफरेन्ट चाहिँ मतलब उके वो झिउ आर्ट छु दा वो मेन झिउ आर्ट यो महत्त्व चाहिँ झिउ ठिकीमा झिउ नेपाली सन्दर्भ काव्य झिउ जस्तै वासा जडीबुटी थन्यु का इन्डिया इंगी मतलब अनिका प्याकेजिङ याना वो वासा झिउ ठिकेको यहाँ माथि नेपाल ना वेले वो इन्डियन प्रोडक्ट हाल्छ इन्डियन जी नाचा धाउन गएको झिउ जुन आर्ट दो झिउ जुन आर्ट नाचा धाउ ह्यान्डिक्राफ्ट तन यसले जुन आर्टिस्ट त हुने वेको बिच पब्लिश मायाट अथवा मिडिया मल ल्याउला मतलब लिपा लिपालाई एनाए हाना झिउ मस्तेसँग सेनमा ल अथवा पिनियो ढा सेनमा ल्याउला बोले झिउ लागेला एकदम माइफुसुङ खख ल अनि त्यो आर्ट चाहिँ नतिन जुन खला र वो पिने चोपी थन्चको उयो कि झिन पिने वन्दु उखे चाहिँ झिन पिने चाहिँ वनिडु होला अनि छु इन्स्टिट्युट इन्की थो रिसेन्टली चाहिँ थो यङ पिकासो दाउ छ इन्टरनेसनल थियो जो हेरौँला त यङ पिकासो इन्स्टिट्युट चाहिँ वो चाहिँ नेपाली छौँ हजुर इन्टरनेसनलले अर्गनाइज नेपालले चाहिँ अर्गनाइजेसन का यङ पिकासो पहिले थन सौगले चाहिँ दुका अहिले आज अनुसार तो अघि पाउने चाहिँ दु वो इन्स्टिट्युट अहिले अन चाहिँ गर्दैछन् पिनिचौ बिना पनि लिङ्केन चाहिँ अनसम सर चाहिँ अझै सर चाहिँ पिन्छौ बिना पनि लिङ्केन चाहिँ सर चाहिँ पहिला पिनी न चुनाव ज्यान सो कम्युनिकेसन याना सो रिलेसन चाहिँ देखाउँ ज्या चिताउन पछि अफुल चाहिँ चौँला चाहिँ अहिले थोपाले चाहिँ थनिया त मेबी नेक्स्ट टाइम मिठाई याउ न जुइफु अहिले एना चाहिँ चिताउन चान्स पाए जुइ न फु हो चाहिँ छौ पोसिबिलिटी चाहिँ दु एक्जिबिसन अथवा सुया माछा मेपी आर्टिस्ट पनि नबन मिले जान कि जी आतको चाहिँ थो थनय अर्गनाइज याउ चाहिँ मयान्नी मेपी आर्टिस्ट ना प चाहिँ जो ग्रुप एक्जिबिसन पे चाहिँ याना छ ग्रुप एक्जिबिसन चाहिँ जो अच्छा न रिया न ठुके एकदम प्याशनेटली लगे जों खनि मलाई उके चाहिँ झिसो चाहिँ तो गेना नि हनी के फु फुलाउ जेनेरेसन पिन्छ चाहिँ बुलियामा उली यान थकिनु हुन्छ फुलाउ जेनेरेसन धाबे आरिया ड्याडी मम्मी खना दे थoi ड्याडी मम्मी पिन्छ रह्यो थoi क्याम हेबिन त सकेसम्म 100% बितो सोइ अनि बितो सोया बिया न छौ अनि स्टेज वइ के जुन स्टेज ठेन लाउ चाहिँ वेको बिच 100% बिया चौँदु थमेसा न यान चौँदु तर न्यान परे जी पनि हुन्छ मलाई वो ढाउ चाहिँ आ चाहिँ थो जिउ रेस्पोन्सिबिलिटी क्या हो टाइम होला मलाई उके चाहिँ आ जिस वेबले तो न्यू जेनेरेसन पनि होला टाइम वे भन्छ जिसमै वेको पनि त ठीक आ मलाई आ चाहिँ तो जी थेना वनमा मलाई बरु फुकेस न नजरिया धाटे हरेक टोलेका मेपिन त ढाउनले वेको बिच चाहिँ ट्रिम हो तर एटलिस्ट थयो मा थयो डेडी द वेको बिनलाई जिसँग ठिकै भइ मलाई एना थयो छेनो सूर्यान हल्ला हो जो कम्युनिटी न बिस्तारै बालन हुने ठुकै के जो रे पर्सपेक्टिभ जिताला दाइना दाउ छ ठिकै जो जिता चाहिँ जिउपट्टि जी चाहिँ छे दाइमालेका जी छे ट्राई यानो चाहिँ आर्ट त चाहिँ छौ प्रोफेसन एनाइ कि दया छौ जी एम एना दइपट्टि जिगु प्रोफेसन एनाइ कि एम छौ चाहिँ पुरा जुठे ज्या वबले चाहिँ जी चाहिँ जिगु के कि जापिन त न हजुर त न आर्टे चाहिँ मडु के कि जापिन त न पहिला चाहिँ गरे तैसिन के कि जापिन मम्मी ड्याडी पनि छ न आर्ट एना चाहिँ झल्के मजु टाइपमा चाहिँ एकदम वे सेम चाहिँ थाहा छौ ज्या जी चाहिँ छौ जी छौ एक्जाम्पल नै जुबले जुगुपट्टि क्वेज ओपिन पाछा इन्स्पायर जुठे चाहिँ जी फिल याना अहिले जी
निनिपी तबा पिना कोन कन्सल्ट चाहिँ याना अहिले मस्ते त चाहिँ छु मडु वयकमा त्यहाँ चाहिँ जे चाहिँ हामीले सम्झे चाहिँ याना जनि मैले मस्ते त मय मरुसा चाहिँ मला तर इम त मडु ज्या इम त न आज चाहिँ के पिन त हेरेगा अग्न आज वालाट पि न्याउन याइबले चाहिँ जे चाहिँ इम त न इन्क्लुड याक्यो अहिले इन्क्लुड याइबले चाहिँ इम स न ए थेयानाला दा वइ हनी पेमेन्ट चाहिँ वइ हनीका त्यहाँ एक्सपिरियन्स दुबले चाहिँ इम त न मड्या होला अहिले इम स न बिस्तार बिस्तार छेन न खना बोल्ने इम अथे वना चाहिँ मखनीका से पेमेन्ट वइ त्यहाँ साटे चाहिँ प्यारेन्ट्स पनि हो एका ज्याए ख ताहे चाहिँ लागे जुगा ज्याए अब आर्ट त चाहिँ ज्या ख ढ्या मारिया थाको आज हुने चाहिँ पहिला चाहिँ अहिले पेमेन्ट न वइ त्या हिसाब ज्याया सिन अभियसली पेमेन्ट ला भएमा ज्याया हंगा चाहिँ मुपट्टि पेमेन्ट न वबले चाहिँ हिमसँग चाहिँ ए काडे अलाउ चाहिँ यहाँ चाहिँ वो चाहिँ जी चाहिँ फिल याना का जो 3 जना के किदा पिन्यु पट्टि छे पाखे चाहिँ पहिला चाहिँ अलाउ अपास कम भयो लिपा चाहिँ काका हुँ त्यहाँ वो छ फ्रीडम दाल परमिसन दाल वो चाहिँ छ भ्यू ज्याल जितन एकदम याउँछौ थे अहिले थरे ना इन्टरव्यू सोसो हाना मे बिना इन्स्पायर जुला त्यहाँ वो छ इन्स्पायर जुसा चाहिँ बाला थे चाहिँ जगा जित क्षेत्र विषयमा छुट्टिकमा ला चाहिँ पहिला टिम हो मलाई पहिला पो छे सु डाक्टर इन्जिनियर बैंकर जुला एकदमै इनिशिएटर जुला मलाई धेरै कमै आफुटे जुनी तरला थौंकने डाक्टर इन्जिनियर बैंकर पेशा जे छे जुना फ्रीलान्स एन्ड सर्भिस यो को कमेन्ट जोंदु मलाई वो चाहिँ वेको विषय मठ हुने छ मठ ज्यारे है माने त अब एक्सेप्ट मजो है चाहिँ आला प्याङ भन्ने यहाँ धमाधम त टेक्नोलोजी पानमा लेला पहिला चाहिँ झिसन तो हार्ड वर्क म कि थौंकनेलाई स्मार्ट वर्क या टाइम के जमाना वे होला वेको बिन्छ चाहिँ पहिला ग्रेजुएट हासे एकदम मेहनत याना यहाँ हार्ड वर्क यहाँ हुँदै वेको बिन्छ झिसन थेना ढेउ वडहरुले एनानो वेला एनाला छ मजु ज्याला अथे रानो सोच्दै छु गुलिङ मन हुँदै हो हैन रिया भासे कि चाहिँ थमेसा छौ केना याना प्रुफ जुइगा वेको बिच पट्या जुल मलाई म्यु चाहिँ कि चाहिँ बालाको थयो फ्यामिली त गेना थमेसा कन्भिन्स आफु होला वो न्यू अप्सन म्यु न अटेगा आछि जस्तै थोंकुने छिसो कम्युनिटी जुइ फुकेस्तो ठिका फुकेस्तो नाप इंगेटहरुलाई एकदम थाकुइ मलाई बरु यहाँ ढाक्ने थौ प्यासन खसा बरु थमेसा बरु थ याको चासा सूर्यना केन हैन थम म ठाउन फटला होला फुको रिया के पिंकी चाहिँ ढाटे लिउली उयो जुल वइ होला अभियसली एटलिस्ट टाइममा ट्राई एन्ड फेल इफ इन केस मफुसा छु मफुसा छु पुलाउ कम्युनिटीलाई भेलु मलाई तर छका चाहिँ झि छुट्टै टाइम सोसा चाहिँ थमेसा थैन मसी वो क्यापेसिटी सिमो खनिगा मन त्यसमा चाहिँ जि थुल्तको या फुट है व कम्फर्ट जोन पियो कम्फर्ट जोन पिनी चाहिँ वे मागा वो चाहिँ यहाँ मनु न छका एटलिस्ट छका चाहिँ ट्राई या मागा वो चाहिँ लागे जुसी त न वो चाहिँ एक्सपिरियन्स न ख पहिला चाहिँ यहाँ थेला अर्दाइला मन त्यसमा थेताइला वो चाहिँ टोले जुना छ पिनी चाहिँ छौ डर चाहिँ दया छ नि चाहिँ मन्टेसँग खाना तौला मस्किमला तर छौ दर चाहिँ दही खनिका चिके चाहिँ चिन्थे यातले म ए ताई थे ताई ए मयै ए ता एकदमै मामरो खँदै अब दोको त इग्नोर भन्छ या फेका चाहिँ हमेशा न्यावे ता जिथो याउका देसो देखि माका इफ ताथे प्यासन उखे लाउ खस चाहिँ थयो प्यासन यो लागि चाहिँ पत्ता लडे चाहिँ जुइमा अले थो जुन आर्ट ट्युन रिया भटी चाहिँ एक गोइङ प्लेटफर्म दो अनुसार ड्यामिले जो आर्ट्युपट्टि चाहिँ जित चाहिँ पहिला त्यहाँ चाहिँ पहिला आर्ट जग्गै याना म्यू त्यहाँ यसो कन्सेप्ट क्या आर्ट जग्गै याना म्यू अहिले उखे चाहिँ इन्कम जुइरहे लिपा लिपा ज्याउ लिसे मोखो खाने आर्ट न गुलिमसी ब्रान्च पि चाहिँ दुथे लागे जुगा जस्तै जिगुपट्टि के न हमेशा चाहिँ मण्डला चाहिँ के आर्ट याना न सेलेना जुगा चाहिँ स्विबले छुख वो डट 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 जग्गा त्यहाँ सोचे मण्डला तर म वे मण्डला न गुलिमची माग दो भने गुपिन्छ चाहिँ जी आजकल अब इन्टरनेट न स्वेडो युको गरे त्यसै चियोपट्टि चाहिँ मिरर दै नि नाक त न त्यसमा गेना सजे फु एना चाहिँ मन्टे सजेना हुन सेले हुन छ आर्ट वर्कै जुल नि नाक त चाहिँ जस्तै तया उके चाहिँ
क्ले फ्रेमिङ याना अहिले ओके आर्ट याना एना न म्यू वो छौ चाहिँ आजकल ट्रेन्ड थे चले जाजो एना न म्युजियो गुपिन सा चाहिँ गए रहेछ क्यानभास तय चिची पाउना चाना चाहिँ ओके त इयरिङ देका ओके आर्ट एना न म्याजो एना न म्युजिक न्याउ न या आर्ट यु थ्रु न चाहिँ छुए यहाँ मौजूद है मरु ठेन लागे जुबै जिता चाहिँ गुपिन सा चाहिँ यहाँ ठेला गुली में वेस्ट दिया जो नहीं वो वेस्ट तो ये यूज यार ना सेलिया जू तर आइडिया जगह देख के मारे चौका पहले से जिसका लॉकडाउन ले से चुनाव दाइसे नहीं वो जो पटी फ्लिप या जो कैलेंडर तो आते जी से फोटो फ्रेम थे ना देखा एना से देखा जी फेसबुक के तौर पे मंटे सा इतना नहीं देखे जो ना तो यार मन इन दोनों सो आइडिया वाला मंटे सा चाहे ये दूसरा ओके तो बिजनेस थे ना इन्हें की जो कैसे लागे जो kan nyawe आर्ट तो पेंटिंग जगह मखन या थे ना ना मंटे सा सॉस है चाहिए बाकी सा आइडिया लगे ऐसा चाहिए न्याउ ना सेल या जो थे चाहिए तो आर्ट थ्रू ना चाहिए at least try and swim try चाहिँ यहाँ रियल ठो पेन्टिङ्स त जे सोयाला फुको भाएला ठुलो मध्ये रियल एकदम फेभरेट पेन्टिङ गोपटी ख उकेपट्टि चाहिँ डिस्क्राइब एन्ड दियो जिगु फेभरेट पेन्टिङ दामा दोकोला फेभरेट है जिगु पहिला यो अत्तकली फेभरेट चाहिँ थो हो जिगु फ्लावर पेन्टिङ्स को ए हजुर त्यो छु पेन्टिङ लाइक नर्मल क्यानभास चाहिँ एक्रिलिक पेन्टिङ एक्रिलिक ए हजुर एक्रिलिक पेन्ट चाहिँ जितो चाहिँ गरे लगे जो दाइसन क्यानभास चाहिँ नर्मल पेन्ट या चाहिँ पटी चाहिँ एक्स्ट्रा टेक्सचर बिया पेन्ट ऐसा गरे जी त्यहाँ चाहिँ जितो नर्मल चाहिँ या चाहिँ ममहरु का अन्त कसै नर्मल पेन्टिङ yana चाहिँ नि चाहिँ भन्छ युनिक जुइला युनिकनेस चाहिँ बिमास हो जाइ चाहिँ टुके टेक्सचर पे बिया अहिले ओके त चाहिँ पेन्ट यानो त चाहिँ न चाहिँ जी सुइले मोस्टली मनु त्यसो आर्टिस्ट पिसन गेर चाहिँ सो क्यानभास पेन्टिङ देखि सकेसम्म सफा किन जसो हिजो लेको स्वेबले सो ठुके चाहिँ जिउ पुरा कल्चर नभरि चाहिँ झर्के जुठे हुन्छ रिसिनो न ठुके चाहिँ बच्चा मिक्स अप या छ वे जिसा चाहिँ या दियो दासाते सिनो चाहिँ टिके माला थेन्सु जितो चाहिँ जिन हाजो रिएटन दिन सुइनो गयो खसो आ जिउ बुलिनो जिउ आर्ट जुनि जिन्यो आर्ट जुल त्यसो चाहिँ पटि चाहिँ जिउ नेवा कल्चर झर्के जिउ अनि ओइनो पटि चाहिँ टेमा टेन हुन्छ वे मनु त सपोज मेपिन सपिनी जोपिन सपोज थोय गणेश देखो सा सिंपल देखाबी सिरो तर जिजे टुके सिनो पि आडना चाहिँ छुयान दैछ थो चाहिँ छ छा गणेश देखो दैछ छ छौ पूजा यापटी छ कल्चर दु ध्याकेन त ए उबले चाहिँ एक्जिबिसन यो लागि देखो नाजो रिया लाउन एकदमै यो होला वो जस्तै मिसाबी आछि जुस्ने बि मिसाबी त न प्याउनी माल मलाई थैके यदि के प्यासन हुन्छ स्किल्स हो चाहिँ डेम स्किल्स हो डेम माल त बेसिक टुके गेना या छ नलेज कलर यो अथवा ब्रश यो पटी चाहिँ बेसिक नलेज हो सेना वडा हरेक मनु छोए आइडिया हो जिम हो नदिन थोए पेन्टिङ एरिया तो सिनो यो कन्सेप्ट दिएको थिए होला हरेक मन रे छोजो कन्सेप्ट दे वे न्याउजो थमेसा मिडिया केन फेमा ल मार्केटिङ या फेमा ल वो चाहिँ ख अहिले जितमे छौ चाहिँ छु इच्छा लागि जुदाइसिन आज जस्तै चाहिँ अथन आर्ट इन्स्टिट्युट त्यहाँ खोल्याङा चाहिँ आतको चाहिँ मस्ते तसको ट्रेनिङ थियो बिहा छ न मलाई अहिले नाजा ताइथे जिता चाहिँ टोलडोले वना चाहिँ छौ ट्रेनिङ बिउ चाहिँ छौ इच्छा दुखा जिता चाहिँ टोलटोले वना चाहिँ मनले त आर्ट तायो थरे ख प्लस आर्ट चाहिँ छुछु याजु छुछु तको याजु मस्ते त अफर गर जितासिन चिउ टोले सबै मन्टेसन चाहिँ अफर दिया यही म हो आर्ट त त्यासाते व कलर न्यामा ल ब्रश पे न्यामा ल छक न्याना बि अले अखन या दनि मखला ताइ म छौ चाहिँ अच्छा म जी मोसी मलाई बुझे चाहिँ म जसो म प्यारेन्ट्स मिन्स चाहिँ वो दाइ वेस्ट ख तो कलर त जिन तेमा तारे दाइ वेस्ट ख त्यहाँ वो चाहिँ अयु बुझे जोगा मन्टेसन चाहिँ जिता चाहिँ टोले वना चाहिँ अरे मस्ते त चाहिँ ट्रेनिङ छ बिहा चाहिँ आर्ट पर युजेस बिङ चाहिँ छ एकदम खुलेना चाहिँ बिमा सोगा जो जो अब वो एकदम भालो विचार ख म वो यहाँ पति चाहिँ ट्राई आन्छ मलाई ल्युने सपोर्टलाई चाहिँ म दुए हो मलाई जिन आज एकसको बुझे जसे हम आइडियालाई सिके बानवे ख मलाई ठाउँकोले चाहिँ प्राय मनु त गेजुला चाहिँ थो एकदम फुको चाहिँ तेवा ल्युने जग्गा भ्याउनु छ यहाँ ढाटे अब रिया उठे सोच सु प्यासन डु वेक अप इन सोच दुख नि छ मलाई भटी चाहिँ थयो ज्या
वे ढेबाला वे मलाई थ एकदम निरन्तर लगेछ ढेबाला वे तर उके साथ साथै ठुके त थमेसा रेस्पेक्ट गेना बिउ थमेसा सिनियरहरुला कर्बिन्द न सिनियर लागि खने थमेसा त सेना मै पनि त म सिनियर हाल्ला होला छनु सिराया हुने किन त यहाँ ढाडे अब जस्तै टोलटोलेला वन फै तर उके लागि चाहिँ हान या कचान या भरि चाहिँ थाकियो ओके लागि चाहिँ जुसा चाहिँ कोलाबोरेसन या नत्र सानो स्टार्ट या होगा मस्ते त जेसँग चाहिँ सर्भिस फ्री सर्भिस प्रोवाइडर हामीले इन्ता छौ मक्सा कपी पेन्सिल जगे उलीला न्यामेस कन द युजर बेसिक चाहिँ स्टार्ट या चाहिँ सोच दिएको चाहिँ यदि सु इन्ट्रेस्टेड अनि सु कम्युनिटी दोसा चाहिँ रिया चाहिँ एज अ भलन्टियर चाहिँ यहाँ चाहिँ रेडी टु काम रेडी जो एकदमै बानो विचारला अहिले अब वो बाहेक छिउटो कम्युनिटी चाहिँ रिया चुस्नु कम्युनिटी अहिले थियो आर्ट सेन्यु मन अथवा गोडा आयो छु प्रोजेक्ट अनि हो दुला न जिगु जी छौ छमा आसे गोडा नम्बर 6 यो पति छम दिदी त चाहिँ अबले भ्याकेसन क्लास यो लागि चाहिँ डिस्कस चाहिँ यानु अनि दिदी चाहिँ बजेट छुटेन है याउ सबाला थे तका छरेसिन बिउगे खास सर्भिस क्वालिटी तया बिउ मतलब मस्ते त दको सामान्य प्रोवाइड हैन बिउ थे खलाउ दिन्न चाहिँ वो दिन्न मस चाहिँ डिस्कसन या फुसा चाहिँ मस्ते त सामान न बिया या सर चने बेटर चाहिँ थे संगाजी तसले गुबी फ्यामिली चाहिँ अफोर्ड या फुसा यही म गुबी अफोर्ड या म फुपिन दया जनी आयो पनि त चाहिँ जिस एटलिस्ट कलर पेन्सिल कलर या त पोस्टर कलर चाहिँ बिफुसा इमु चाहिँ बेटर इम्सा गुपी एकदम इच्छा डुपिन्छ लाइक रियली यही नि इम्दाला छ जिस लकेना बिदसा जो अच्छा हेल्प जी थे चाहिँ लागि जो बिदा चाहिँ जो रिया हम विचारले एकदम बानो ख मलाई मेन चाहिँ जिस ठिकै मान्छु जुन नपिनी रिया जो तो खाना वाला जुले थोय दिगो बिचमा सोया दिगो ख अथवा थेना जिस ठिकै पोसाला उको बिचमा अवश्य न छै मलाई तर उके लागि चाहिँ नकिन यहाँ ढाथे छौ स्पोन्सर अनि नजिउ छौ दुसा त्यसो चाहिँ टुके त चाहिँ एकदम बालाकै नि हुने पढाएको हुन्छ एकदम जिनो ठोखला जी जिनो सबै सोय जुन 5 मिनेट जुम ग्रुप है मेरो सोच चाहिँ जिउ कुन रिया न भदिबदी भिडियोला सोइछना थन मस्ते त सेना छौ अनि मलाई ओसैले एकदम द बाला न ताल मलाई जो मेन छौ मेसेज छुटुला चाहिँ रिया चाहिँ आर्टिस्ट भीमा अथवा होइ फिले चोबी दुसा यो विषय चाहिँ छौ कम्युनिकेट चाहिँ या मान्छौ हमेसा यो जा मलाई जस्तै एटलिस्ट छौ चिरो भिडियो दिएको छ ठुकै इम्पोर्टेन्स छु ठुकै अपर्च्युनिटी छु रिया चाहिँ आटो फेस पेन्टिङ होइन या मलाई तो फेस पेन्टिङ के चाहिँ छ इया हो अथवा कुमारी यु न अयु पेन्टिङ नै हैन हजुर अखना चाहिँ तो रिसेन्टली चाहिँ खास पहिला इयर त जिताउन मसुगा थियो फेस पेन्टिङले चाहिँ कुमारी यु फेस पेन्ट न इन्क्लुड जिला रे अहिले थो इयर चाहिँ छम फोटोग्राफर पासामा चाहिँ जितान बसन्तपुरे चाहिँ कुमारी पूजाजी अहिले कुमारी पूजाले चाहिँ गुल्ली मनाउँदा गुल्ली अब 1600 ओली जति चाहिँ मनु त वया अनि कुमारी पूजा यही अहिले ओके चाहिँ मनु त चाहिँ दोको आर्ट शप इन्दैमु हो अहिले गोविन्द दोको से कपले चाहिँ कुमारी उपटी आर्ट यही नि कुमारी अम्मी खाचे उपटी गुलिसा चाहिँ यहाँ बालाको चिटक चंगै नाइ गुलिसा चाहिँ या गरे अब अरे नाइ तर इच्छा चाहिँ गर्जि त हिन दोको सु पर्फेक्ट जिमा रह्यो छ फोटोले बालाको बेमा थय मजा तयार छौ जुनि अहिले म चाहिँ आइडिया बिबले चाहिँ छिता चाहिँ यसै छिसा चाहिँ छ्या ट्राइमा एउटा चाहिँ थन टिम चाहिँ 6 जना टिम दु छिदोको टिम वना चाहिँ अन बसन्तपुरे चाहिँ फर्स्ट टाइम वनु छुरा गेट आउँदा मस्यु तर यसा वना चाहिँ छिसा चाहिँ यहाँ पर्सनली इन्डिभिजुअली मनते त चाहिँ यहाँ चाहिँ थरे ह फेस पेन्ट चाहिँ यहाँ अहिले आकन पिन्दा माला रे चाहिँ हैन नेना है गोविन्द चाहिँ ठिकै जो छिरे या तता पनि गोविन्द चाहिँ हम निमेषा चाहिँ मार्या ताल अहिले वरंगा छिसा चाहिँ जिउ ज्या सुरु याना कन्टिन्यू याना अहिले निम समस्या इन हालिसि चाहिँ मनते चाहिँ मन ए थल्ला फेस पेन्टिङ न ढुगा त्यहाँ बल्ल मन अयो सियाले मन त चाहिँ लाइन लगे छ न वो जिताउन छ नयाँ एक्सपिरियन्स होला चाहिँ मनले त चाहिँ पहिला अरे गुब्ले मजो खनिगा वो चाहिँ चिसा स्टार्ट या डुब्ले जिता चाहिँ ओहो चिसा त स्टार्ट याना तहे छौ प्राउड छौ ह्यापी चाहिँ जो लगा अहिले
ओके कने खुन चाहिँ ठ्याक्कै थन मंगलेन सेम कुमारी पूजा जिउ खनिगा जिमी चाहिँ थन या रन दाइसिन जिउ थये थासे चाहिँ छ्याम मय हान कने खुन थन मंगले वया सुटे 7 बजे 6:30 7 बजेतिर ठेंका चाहिँ पियाज अनुगा अहिले थन न मनु त होला थन चाहिँ यो कुमरो थन चाहिँ 200 करिब उली जान मन त दु अनि थन चोपिन त न चिस नयाँ कन्सल्टेन्ट थन चोपिन इंट्रेस्टेड मी यो गुजारा लुगा अहिले पुरा लाइन चोना फेस पेन्टिङ याना चाहिँ वना तर ओके न चिस पचा कस्ट चाहिँ काया कस्ट का चाहिँ यहाँ जिउन छ टाइम बीमा ल होला क्यामा दोको सर्भिस बीमाले चार्ज न क्यामा जिता चाहिँ अरे लागे जुगा अहिले ए यानोबले चाहिँ मनु त न खुसी जुल ओहो थै म चाहिँ यो बालो छ फेस पेन्ट चिसमा पाए जले जिमिन खुसी सर्भिस अनुसार चिसन सो थन आर्टे फिले छ अर्निङ या फर त वो जी उले वे के जापिन त न यंका इम त न याको अरे इम त न ए जिमी आर्ट त आर्ट जको मखनी गा छि थर न याना अर्निङ या फुगा त सो न इम त न सुरा ल चाहिँ खन सो मेसेज चाहिँ छुबीमा छ तैसिन जी पहिला पोर्ट्रेट स्केच टाइपले चाहिँ फर्स्ट तेल बालक सही मको अहिले फर्स्ट या थये ट्राई है फ्यामिली मेम्बर्स पिन ट्राई याना छ नि अहिले लिपा बिस्तारै पर्फेक्ट जवाबले अब जी फेसबुक थ्रु न चाहिँ तया अहिले मन त्यसमा चाहिँ ओहो बाला ओहो बा त्यही मलाई अहिले जित चाहिँ ओहो बाला त्यहाँ धाइ वो छ जुल मलाई अहिले मन त्यसमा जिउन देखाबु त्यहाँ छ गुली पिन्छ धाइगा मलाई जिउन देखाबु धाइले चाहिँ इमसँग चाहिँ फ्री योपट्टि आर्ट वर्क मागे वो छ चाहिँ जी म के दोके आर्टिस्ट पिन्छ चाहिँ एक्सपिरियन्स या जी तले इमसँग चाहिँ जिउन छ फ्री न देखाबु वो छ चाहिँ पच्चा मन त्यसमा थ्री कापी मागे छ जिउन छ देखाबु तर जी पच्चा ठुली कस्ट बी उल्टा हो जुसा चाहिँ जिता योकै अफ हो तो आर्टिस्ट भी डिमोटिवेट जीवपट्टि छौ कारण ठोन खखा जित लागे जो जी गुल्ली पिन्यु आर्ट चाहिँ छपा नेपा जी योको महिना जित ममर जी छपा नेपा चाहिँ याना बिया लिपा चाहिँ इमसँग चाहिँ जित जिउन छपाइन अब धाला डाइरेक्टै कस्ट है बिसो अरे धाला चाहिँ मन त्यसमा ए मुहाल त्यही अरे चाहिँ दाइगा वो छ चाहिँ मायासी बर जी छन् त उले बि जिको याना बिउ खल उल्टा छ एटलिस्ट काजु मस्यु हिसाब अरे ऐसा चाहिँ जिउने छ मन त्यता चाहिँ दोकस त जिताउन मा त्यहाँ थाहै चाहिँ लाइन तर फ्री नमा वो चाहिँ थो डायलॉग हैन चाहिँ युके आर्टिस्ट पनि डिमोटिवेट जे मन यावे टोटा बिसो अलि जि मया रन ट्याबी अफ लगा अब वो छ चाहिँ महिना बिसा जुने जग्गा मन त्यता बरु जि भच्चासँग कस्ट बि छ 5000 जको बिता आजकलि जमाना 5000 दै छ म तर वो छ ख्वाच त चाहिँ तिसँग गुली मेहनत त्यही ओ मन त्यहाँ सिमको छु अलि उली जको बि ता वो मनो चाहिँ खुसी ज्या वया ना बिगा हाम्रो म जिठो यहाँ चाहिँ फिल्ड हेर्न न्याउलिन मलाई झिसो चाहिँ यहाँ हामीलाई पनि खलाइले ओहो छौ यहाँ छौँ खला क जुन यहाँ बेट हाउली चाहिँ यो कोही ढुरी यहाँ ढाटे मलाई अब कस्ट यो खमैले चाहिँ उहाँलाई त हेजी वो चाहिँ छन कस्ट काला झिकेन कस्ट क्या होला रे मेन चाहिँ रिलेटिभ्स पिन्छ फाइदा उठाएको चाहिँ वो चाहिँ पटी चाहिँ म यहाँ से बुझे जाए बुझे जुरे त डोको मनु त्यसा नुनु कमर्स पिन्दै नि हैन अब वेको पिन्डल नाचा यहाँ ढाटे फुकेसन खाली फ्री जग्गा सोचेर मलाई उके वेकअप पिन्यु लागि चाहिँ छु वेकअप इन द गेयास जो वेकअप इन द गेना मोटिभेट या जो अनि छु मेसेज दुला आज यो बिगिनर आर्टिस्ट पिन्छ चाहिँ इन्फर्म मेहनत चाहिँ योकै बिगिनरले चाहिँ दोक्कोसा एकदम हार्ड वर्क है 100% दिएला 100% बी अहिले वो 100% भ्यू त चाहिँ त्यसमा डिमोटिभेट मयासे चाहिँ इमोपट्टि आर्ट वर्क पे चाहिँ यहाँ बिसा चाहिँ जुठे छ गाइज जसैले इमो आर्ट वर्क चाहिँ एकदम फर्स्ट डे धाइले चाहिँ चिस योको प्राइस तैन मक्का जसै 200 500 तक वहाँसका ओसे अब त्यही गइसो जु आर्ट नि आइला मन्याल ल्यासो डर जिउ ज्या चाहिँ 500 न अपोइन्ट्स तैम हो ऐसे 200 300 400 500 त्यहाँका 500 तक चाहिँ इम्स आर्ट वर्क योपट्टि प्राइस तहा चाहिँ 500 धायो आजकल जमाना छे मखे हुन अझै चिसा चाहिँ 500 वहाँसा का छौन्याना बिका त्यसो कदम माने बढिया छ चाहिँ मस्ते त एज नयाँ बिगिनर्स पिन्दा चाहिँ ओहो जुको आर्ट न जिसेले फोखनीका त्यहाँ उता झन् हो 100% याउले झन् 200% बिया चाहिँ उयो जायाना आउने वो चाहिँ छोजी विश्वास काजीको लागि जिताउन पहिला छम पाउन चाहिँ जी बिगिनर जुबले चाहिँ जिको पाउन चाहिँ अब आर्ट वर्क अपासमा बामला साए
उसले 500 कया यहाँ नाबिको अहिले उसले चाहिँ छु चाहिँ जिता चाहिँ ओहो जिन मिफु त्यहाँ छौ चाहिँ बिलिभ चाहिँ दया अब ज्या जियाले झन् बालकिया त्यहाँ छौ एकदम मोटिभेसन चाहिँ पाएछु क्या अझ पोजिटिभ मोटिभेसन छौ चाहिँ पाएछु ज्या बिगिनर्स त्यो त प्यारेन्ट्स जुइमा ह्याम नमनाउँदो कमन्टेसँग चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्स या त गनाउनले आर्ट पे मिया छौँ खसा चाहिँ कस्ट चाहिँ मिनिमम कस्टेज हुई छौ जगह न्याना बिसाए एकदम तरो अचिभमेन्ट मोटिभेसन जिउ जे वो छौ चाहिँ न्याना बिसा चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल जिउ जी चाहिँ यहाँ जुन एक्सपिरियन्स छ नि थोटी यहाँ फर्स्ट चाहिँ ट्रेन उयो गयौँ च्यालेन्जेस त होला मला गयौँ हर्डल्स फेस आमाला पहिला फर्स्ट यानोले चाहिँ यहाँ छेन वे सपोर्ट दु तर यो को यहाँ बिमारले चाहिँ थाकै चाहिँ पच्चा जिता गुली डुली न म्यानेज आमाला हो चाहिँ छेन चाहिँ पच्चा अहिले आर्ट वर्क पिन बाला त्यहाँ थाइपे चाहिँ यो तर यहाँ थाइपे चाहिँ स्वयं मतलब फर्स्ट त्यसलाई जिता स्ट्रगल थाइपे वे छपा न्याना पिसा जिउनी त्यहाँ अयो चाहिँ लाग्यो जुगा योको अहिले न्यारे न मराले चाहिँ कमवाला जी थमिसा थय आर्टे थय आफै फ्रेमिङ याना त्यो त्यहाँ चाहिँ दोके जुग आतकै छे दोके फ्रेमिङ याना देख्दैछु अहिले ए ना देख्दै चाहिँ मन त ए थिएन या जुखनीला त्यहाँ चाहिँ छुट्यावा ए या जुखनीका अब आर्ट थायो फ्री मखु त्यहाँ पचा आइडिया चाहिँ वया वल्ला त्यही चाहिँ जुगाले मेरो चाहिँ यहाँ स्ट्रगल ड्यामलले चाहिँ आर्ट याना मेरो छु याउले त्यहाँ चाहिँ दिमागै झ्याम्ले वया नि अहिले लिपा चाहिँ टिचिङले चाहिँ बनाएको जी टिचिङ फिल्डले चाहिँ आर्टै सेन्यु टिचिङ फिल्डले चाहिँ बना अहिले उखेन फर्स्ट एजले चाहिँ स्कुल डुपिन्छ मन त्यसमा यठोला बिगिनर ख त्यो तला एकदम कम प्राइस हो न चोनी त्यहाँ चाहिँ फाइदा युको चाहिँ एकदमै थो फिल्डले अहिले चाहिँ जिता सबले पचा मन त्यसमा चाहिँ घिना क्या छु फाइदा अब चाहिँ फाइदा चाहिँ मकाएको चित अगाडि बढेछु के बिमको छेज प्राय बोला जिउ मन मेन्टालिटी जिउ हुन्छ यदि रिया धाथ्यो नु कमर्स यदि नु छु यहाँ जाउँछ सकेसम्म फ्री नै हेर्यो एकदमै अरे तर जी न्यू कमर्स ते त चाहिँ जिता चाहिँ अरे घुप्लेन लाग्यो मजुका छ्यारेसी वन अफ ट्राइना जाउँ अरे वन अफ ट्राइना चाहिँ दुबर युको मक्सा पटिसा प्राइस बीमा एरे छ जियाले जुगु परे गुल्न लिंक हेर्दु नि मन त जाइना जमे दो जस्तै बहिनी पनि पाइपिन इन त न मेपिन स आज्या बिबले छिमसा गुप्लेना फ्री न चाहिँ या मटे बर या मटे इमुक ज्या तर फ्री न चाहिँ याना बिदा त्यामा त्या छ चाहिँ याप्ले त्याउछु छक फ्री न याना मेपिन स ए मला फ्री न याना लेसी मला जिता न याना अब जिता न छमन न फ्री न याना बिदा हे वो चाहिँ छो मेन्टालिटी जुइङ किसो मनले त अहिले अझै चाहिँ छिमसा बरो सानो अमाउन्ट चाहिँ का तर फ्री न चाहिँ याना बिए मटे त्या छ हमेशा थयो भ्यालु यामा भ्यालु हमेशा थोरै भ्यालु मारले मेरो सुनाना यही मको चाहिँ वो चाहिँ अहिले आया चाहिँ मनु त्यसमा चाहिँ छु सोचे त्यसै एरिया थाइमा मनुला फ्री न यही म मनु मक्कारे अनि अयु छौ चाहिँ दोकस्या चाहिँ देगी मागा जस्तै जुगु स्टुडेन्ट्स पिए दा जुगु भाइ बहिनी है दागाले इपिला भाइ बहिनी नि खन्थिमसँग फ्री नैना बिजी नि त्यहाँ वो ये वे की मजुल छ इपिनला बिगिनर्स का तर इंसान कॉस्ट काई खनी का त्यहाँ वो चाहिँ छौ दोकस्या चाहिँ सेट ना त हाजु माइन्ड जो ठोला छौ स्ट्रगल वो छौ मेसेज लरी होला हरि त चाहिँ यहाँ टु जाना थ गुली सैटिस्फाइड जो नाचा जस्तै वो बसन्तपुरे पेन्डिङ याना छौ सैटिस्फैक्सन लाग्ने होला अछि सोकमी बिन त वेक बिन त मोटिभेट याउ लागे मोटिभेट याउ छौ इन्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ झिसँग टाइम आउट आउँछ रेस्टुरेन्ट नै चाहिँ हेलोइन स्पेसल चाहिँ फेस पेन्टिङ चाहिँ यहाँ आउनु अनि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड थरे पहिला चाहिँ फेस पेन्टिङ ठ्याक्कै 1 इयर अगो चाहिँ झिसँग चाहिँ चाहिँ जी बेलाजुले चाहिँ भाइ बहिनी नापा चाहिँ छिछो फेस आर्ट आमाले फेस पेन्टिङ आमाले का त्यहाँ थाइसु अहिले यानुबले चाहिँ जस्ट प्र्याक्टिस थिएँ जग्गा झोल उब्ले चाहिँ तर मजा चाहिँ फोटोग्राफी पेयाना अहिले वो चाहिँ पोस्ट यानुबले उखे यहाँ बुस्ट जुया लिपा चाहिँ ठो इयर चाहिँ छित हेलोइन न्यू लागि चाहिँ कल हो का ओके अफर भए चाहिँ हेलोइन न्यू लागि कल भए चाहिँ छिसँग छौ अवसर पाएछु नि वो चाहिँ सपोज छिसँग एक वर्ष अगाडि म आउँछु सा थर म जिउला
chỉ là try sang nhà nó như vậy là bố chỉ là try nhà nó anh chỉ là thế bảo em không đi try nhà mà có thể cho nào trong dù sao là thôi giờ đây chỉ thôi asi offer vậy mà bola tại hay sẽ rồi cái offer vào đây sẽ gì vậy chỉ tôi đôi team ta cái gì vậy na ale anh sẽ đôi cái staff me plus maybe anh working restaurant working customer pin ta sẽ chỉ là face art na ale on chỉ là certain amount चाहिँ cái ale one so as a जिउ लागि achievement थे जुल का जी ना इम ताले टीम ता चाहिँ सम्झानु का सपोज चाहिँ पहिला थिए म आउँछ चाहिँ थरे ठो अफर वही मुखुला चाहिँ अझै चाहिँ जी चाहिँ इम त चाहिँ पिछे जो साम न ट्राई चाहिँ यहाँ ना चाहिँ यहाँ बेता आएगा इम त म यहाँ छु याद ल्याउ छु याद ल्या चाहिँ जी जिङिन दिनो खास जस्तै रियान आज बसन्तपुरे वना नातको सुनाम मया नि माना जिन्छ यानो होले अनु मनुटेस बिस्तारै बिस्तारै सिया होला बिस्तारै बिस्तारै लाइने होला नि वो चाहिँ गेजुएट हासे जिउ सोचो छु ज्याना वो ज्या सक्सेस दुई साथमा एकदमै स्याटिस्फ्याक्सन गयो भने स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ हो वो चाहिँ वे ठिकमा हो छ मेन मनुटे त मलाई न्याउन चाहिँ क्विक रिटर्न छ छु ठमेसा थयो आइडिया छु याना वो मोनेटाइजेसन छौ अप्रिशिएट हैनी छौ अप्रिसिएसन गयो हुँदा वे एप्रिसिएसन ए गाई वो ढाइ एकदम तरङ ख वो एप्रिसिएसन वो ढाइ मोनेटाइजेसन भरि सिया वो ढाइ वो बिस्तारै चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप ठाउँ जुम ख माला अलि अप्रिसिएसन गुली होला उके साथ साथै देवान अवश्य होला माला उके चाहिँ थमेसा फको हार्ड वर्क यो साथ साथै स्मार्ट हो गया माला मेन भयो कन्सिस्टेन्सी बिमाला कन्सिस्टेन्सी बिमाला अब सेटिस्फाई यो पटि त्यहाँ माछा चाहिँ जिसँग जस्तै जिको एक्सपिरियन्स है त्यहाँका जी चाहिँ पहिला अब पोर्ट्रेट स्केच भी जी त खासै त्यहाँ जस्तै पेन्सिल आर्ट छ चाहिँ जी त कलर जस्तै थियो कलर आर्ट चाहिँ एकदमै यो तर उब्ले चाहिँ वो टाइममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ पेन्सिल आर्ट यो जग्गा अर्डर भएछ हुन्छ जी त अभ्यासक म डु रे चाहिँ म के जस्तै ज्या ख इस ज्याइ हिसाब अझै जी पोर्ट्रेट यहाँ नाच्नुगा पोर्ट्रेट आर्ट त्यहाँ यो कलर यो कम्पेरियरले चाहिँ जी त पेन्सिल स्केच मरुगा तर यसमा ज्यावया चौधु यहाँ नाच्नु ज्यावया चौधु यहाँ नाच्नु कन्टिन्यू यहाँ नाच्नु तर उखे जी त सेटिस्फाई मरुगा तर कलर आर्ट चाहिँ जी सपोज सेलिया मफसा उखे चाहिँ जी फुल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ जीगा अलि तर वो या मखनला चाहिँ जी त फ्रस्ट्रेट जो थिए डिप्रेस जो थिए वो चाहिँ जिउ चाहिँ टाइममै हुन नाच्नु वोला ज्या हिसाब हिँडाए चन्यो जो ल पोर्ट्रेट आर्ट पनि चाहिँ प्लस कलर आर्ट चाहिँ थै त मडो छौछौ चाहिँ यहाँ चना ठोन एकदम बानो आइडिया ख होला अनि यहाँ ढाटे थै त यदि ढेबा वेचुङ दुसा वन टोटी मटे प्यासन त ढा ठाउँ वेचुङ ढेबा छुके वेचुङ त मजे ल मला थै त यो प्यासन न बरु साथसाथै साथसाथै चाहिँ मला बरु वो थै प्यासन चाहिँ टोटी मजे ल टोटी चाहिँ मजे खाली ढेबा चाहिँ वेचुङ त थै प्यासन यो टोटल ल्याओ ढेबा बन्ड जो ल्याओ ल न ढेबा जो जुका ठाउँ एकदम नेपोसना ला रिया नबखलाना जिन थन खास गयो हे जिन फेसबुक एकदम नर्मली सोइबले रिया यो ज्याए खनाए गयो खाज को सोइबले जितन बडी जा नु पोस्तायो ठो ज्याए ल छ जुगा लास्ट डे चिफ को सोक्ने भ्युअर्स लिसनर पिन त यदि छु पर्टिकुलर मेसेज छु बिमा छ छु डोला मेसेज चाहिँ मेसेज थामला सुदाइसिन मन्टे चाहिँ न्याउ ज्याया सा जु तर उके त चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छौ याना बिउसा जुका फ्यामिली सपोर्ट छौ जुल अहिले मेउ चाहिँ आयुपट्टि नयाँ जेनेरेसन पि चाहिँ गरिरहेछन् अब मोबाइल सन्यौ अहिले ल्यापटप सन्यौ मलाई गेम भिडियो अरू जग्गा चाहिँ इन द बच्चा ठुइका मलाई चिर गर्ने चाहिँ छौ ट्रेनिङ छौ चाहिँ भाला हे का जित चाहिँ जी चाहिँ अनलाइन क्लास हो पिनी सपिन त नकाया पिनी युएसए जो पिन त अनलाइन क्लास काया अहिले वो क्लास क्या हंगा चाहिँ जित सुरु इपी चाहिँ जिउ ने आर्ट क्लास काया मलाई जी आर्ट क्लास बिम त अहिले आर्ट क्लास जको म इमसँग चाहिँ डान्स न क्याचो खनि म्युजिक न क्याचो खनि पियानो अहिले इमसँग चाहिँ मेरो जसो गेम्सले न लाता तो खनि छ पिन जो पिन कन्सेप्ट चाहिँ गर्दा चाहिँ इम त ठुके छे उखे छे एटलिस्ट छौले सा व इन्ट्रेस्ट बिनी छौले सा वो बालना व ताइ चाहिँ छौ कन्सेप्ट पनि गा थन छ पिन कन्सेप्ट चाहिँ उखे छ वे छा जौ वो छा छ्यो त्या वो जो चाहिँ जी खनका ए मया चाहिँ म न बरो
एटलिस्ट 2टा या 3टा आज गोविन्द कराटे इंट्रेस्ट दु सी म कुन चाहिँ मस्त मजा ब्लेन चाहिँ सुरुवात चाहिँ भन्छ चिरगाउँ ब्लेन चाहिँ याना कराटे छ्याटी आज आर्टे छ्याटी डान्स छ्याटी उ मजा न एंगेज जानी इन्भल्भ जानी प्लस उ इंट्रेस्ट न खण्डा होइ नि सा अले उ भन्छ 1 वर्ष छया उ इंट्रेस्ट सिकि ढंगे लिपा बरो मेउ स्किप असे काटेना उ द ओके कन्टिन्यु नाइङ सा चाहिँ एकदम म फ्युचर न बालक है अले वे उयो फ्युचर चाहिँ बालक आउने थे चाहिँ चौबा पछौ चाहिँ फ्यामिली पिन्छ सिकाबस जुगा यहाँ ढाइ चाहिँ फ्यामिली त छुयो अब छौन्युले छुयो सट्टा बरु आ डिफरेंट आर्टिस्ट होला स्पोर्ट्स होला म्युजिक होला छला अलि अब जिसन थइ मस्तले थमिसा सी अब छुके बालाना हो न छुके म प्रोग्राम कन्टिन्युटी हैन ख वो ऐसा बाला माला अझ थइलो छुयो ओके जो छला मजाले झन् प्रेसर जे रिया यो चाहिँ ज्यान चाहिँ एकदम बाला माला तर एट लिस्ट दिन हाजा ढाइ रे तो खास तो आर्ट या ढाउ छुख माला मेन मोटो छुख उद्देश्य छुख तो यदि आर्टिस्ट अथवा नु पुस्ताइ त अथवा पुलाउ पुस्ताइ ठो फिले इंट्रेस्ट दुपिन त बेको पनि सो बेसिक नलेज हो ठुके गेना ढवे फै अथवा छे चुना न गेना या फै न तिनी रिया ढाटे मस्ते त चाहिँ ठोकने मोबाइल चल्या मोबाइल बरु चल्या ल्यापटप चल्या तर प्रोडक्टिभ वे न छे मालका र मोबाइल चल्या तो बरु उयो छु इंट्रेस्ट वो फिल्ड सो माने छु सिनु ओके जेसो छे माला ल तजु या त जेनाको खला वाला एकदम नेपुस न होला अरे यो नाच छौ जुन छौ सोच थाल्ने उन एकदम बाला ताला एउटा नवीन चाहिँ पोडकास्ट तर्फ छुया जो मला तो न्याब्ले जो छ त फोन या जे फोकस चाहिँ जे हेल्प आगा नि यो धन्यवाद जिन एकदमै जितान एकदमै दाइ पिनिन चाहिँ जिता छौ एज अ प्लेटफर्म खसन जिको लागि प्लेटफर्म ह प्लेटफर्म भ्यू जे जिता एकदमै खुशी जे चाहिँ मन त मेसेज बिफु थाइन सो एकदम अचिभमेन्ट थे ये थानियाका जितुके त अच्छा ठो पर्टिकुलर टाइम मेन दाइ आज सो कम्युनिकेट या मान्छु जिन कोडो यानो न जस्तै रिया बिथे ठो न्यू जेनेरेसन छुछु यान छु लो ठौकने न्यू जेनेरेसन यो सोच्छु मलाई नक्ति नजरिया ढाटे जिया पुला पिन त के चाहिँ जिस ठिके माल कि चाहिँ याना केन माल ढाटे ठोनो चौरियाना सो एक्जाम्पल भछु हजुर रिया यो ठौठो भ्लग हुनु रहे आछि छम नेवा मजा मलाई थमेसा थे याटा रा सो ठोनो सो मेबी फुकेस त किन्यु जुल्नी हजुर मलाई हजुर थ्यांक यू सो मच रिया ल हाना हानालाई नाप्लन जुन्यु जे ना थोनी टाइम लागि थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू